Medresa Gazi Isa-beg u Tutinu danas je na trgu postavila informativni štand na kojem su bile sve potrebne informacije za zainteresovane građane. Pored informativnih letaka, tu su bile profesorice i učenice koje su odgovarale na sva pitanja posjetiocima štanda. Esselamu alaikum. Alaikum salam. Vi ste ovdje danas izašli sa vašim štandom da promovišete medresu i recite nam kad počinje upis, ko se može upisati i sve informacije. Evo danas su naše učenice Medrese Gazi Isa-beg ovdje iz Tutina izišle sa štandom gdje smo uzeli informatore, letke gdje mogu sve učenice 8. razreda da se informišu i da u stvari vide šta to sve naša medresa nudi. I upravo je ta upisna kampanja gdje sve učenice 8. razreda mogu da obiđu medresu, da se informišu i imaju sve pravo upisati našu najbolju elitnu školu Gazi Isa-beg. Ovdje su učenice, aktualne učenice medrese koje mogu da im kažu i njihova iskustva, je li tako? Jeste, ovdje su učenice od 1. do 3. razreda. Učenice 4. razreda su danas na promociji fakulteta za islamske studije u Novom Pazaru, dok ovdje učenice koje se nalaze, one mogu najbolje kazati u stvari o svojoj školi, najboljoj školi, koju mogu da obiđu osmakinje i da upišu istu. Mi imamo u srijedu, ako Bog da inšala, i program koji organizujemo za učenice osnovnih, odnosno osmakinja, koje mogu da dođu, da obiđu medresu i taj dan koji mi organizujemo posebno za njih je u stvari dan u kome one mogu da obiđu medresu i da se upoznaju sa cijelim planom i programom i svemu onome što naša medresa u stvari kroz 4-godišnje školovanje nudi. Pa da pozovem učenice 8. razreda koje su zainteresovane, samo nam recite vrijeme i mesto i tačno gdje mogu da dođu, da čuju sve što ih interesuje. Znači, srijeda, ako Bog da inšala, u medresi Gazi Isa-beg, tačno vrijeme ćemo kazati blagovremeno, dok budemo saznali ukoliko učenice završavaju sa drugom smenom, tako da će imati pravo i mogućnost sve učenice da dođu, da obiđu medresu i u stvari da se informišu i upoznaju sa školom. Učenice koje su zainteresovane za upis medrese, a osnovnu školu su završile sa odličnim uspjehom, medresu mogu upisati bez polaganja prijemnog. Ostale učenice polažu prijemni za koji se mogu spremiti iz informatora koji mogu nabaviti u medresi Gazi Isa-beg. Esselamu alaikum, kako se zoveš i koji si razred u medresi? Alaikum selam, ja sam Azimina Alić, učenica 2. razreda ženske medrese Gazi Isa-beg u Tutinu. Reci mi, kao učenice medrese, da li preporučuješ i želiš li da pozoveš djevojke 8. razred da vam se pridruže u medresi? Naravno da želim da pozovem sve osmakinje koje su ove godine svršenice osnovnih škola da upišu u žensku medresu u Tutinu, jer je to medresa koja ove godine već ima 513. generaciju u Tutinu, već 5 godina postojanja i postavila je, da kažemo, dobre temelje, tako da pozivam sve učenice da upišu medresu, neće se pokajati. Sa medresom se ne postaje samo hodža ili hodžinica, već se stiče znanje iz prirodnih nauka i društvenih. Super, znači, a je ovako društveno, kako vi funkcionišete? Medresa je internatskog tipa, tako da se mi družimo u internatu, imamo razne sekcije, imamo debate, dosta dešavanja, tako da bih svim učenicama preporučila da dođu i da obiđu našu medresu. U srijedu ćemo imati program kojim ćemo predstaviti učenicama našu lijepu medresu.